чеҳраҳои мондагор. нусратулло махсум, ҷонфидои миллат. бояд хотирнишон кард ки водии рашт мисли дигар гӯшаву канори тоҷикистон дорои таърихи дуру дароз мебошад. мувофиқи маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ, ҳанӯз дар охири ҳазораи якуми пеш аз милод як шохаи роҳи бузурги абрешим аз водиҳои олой ва рашт гузашта тавассути ҳисору хатлон, балху эрону ироқ ба соҳилҳои баҳри миёназамин мерасид ва ин шоҳро шарқу ғарбро ба ҳам мепайваст. муаррихон ҳамчунин собит намуданд ки дар асри ҳафтуми мелодӣ дар қаламрави минтақаҳои рашту хатлон ва ҳисору бадахшон алифбову хат ва адабиёту фарҳанг васеъ ривоҷ доштааст ва ба шарофати кӯшишҳои гузаштагонамон ки дар тӯли садсолаҳо ба харҷ додаанд, забону фарҳанг ва ҳуввияти миллии мо тоҷикон то имрӯз пойдору устувор монд. бо вуҷуди мушкилоти рӯзгор, ҳуҷуму харобкориҳо ва таъсиру фишори аҷнабиён, гузаштагонамон ин арзишҳои волои миллиро аз умқи ҳазорсолаҳо ба ояндагони худ ҳамчун ганҷи бебаҳо ба мерос гузоштаанд. дар густариши забон, адабиёт ва фарҳанги тоҷикӣ фарзандони фарзонаи водии пурсаховати рашт низ саҳми шоиста доранд. мероси гаронбаҳои намояндагони доираи адабии рашт, мавлавӣ қасимӣ, мавлавӣ шоҳидии раштӣ, мавлоно ҷомии сонӣ, абдураҳими ғармӣ, хазонӣ, аҷрӣ, насимӣ, валеӣ, гулханӣ, шайх абдулҳай ва дигарон аз талқини ғояҳои башардӯстӣ, омӯзиши илму дониш ва ташвиқи хислатҳои ҳамидаи инсонӣ иборатанд. ду нафар шоири тавонои асрҳои 15-16, мавлавӣ қасимӣ ва шоҳидии раштӣ ҳатто ба маснавии бузургтарин чеҳраи адабиву ирфонии адабиёти тоҷику форс, ситоишгари ваҳдати миёни халқҳову мазҳабҳо, фарзанди халқи тоҷик мавлоно ҷалолиддини балхӣ ҷавоб навиштанд ки дар таърихи ҳавзаҳои адабии он давра камназиранд. таҷрибаи арзишманди таърихии мубориза барои озодӣ ва истиқлол дар асри 20 дар даврони ниҳоят мураккаби сарнавишти миллати тоҷик аҳамияти фавқулодат ва ҳаётӣ дошт. давре ки таърих собит месозад, дар охири асри 19 ва оғози асри 20 миллати тоҷик бинобар омилҳои зиёд дар марҳалаи ниҳоят ҳассос ва хатарноки таърихи хеш қарор дошт. асолат ва ҳатто бақои таърихии ӯ таҳти хатари бевосита қарор гирифта буд. доираҳо ва гурӯҳҳои манфиатдор на фақат асолат ва ҳастии таърихи тоҷиконро аз ҷиҳати идеявӣ ва сиёсӣ бадқасдона инкор мекарданд, балки бо ҳамдастӣ ва мусоидати фаъоли як тоифа фарзандони нохалафи халқи мо мекӯшиданд ки миллати тоҷик ҳамчун миллати асил ва соҳибватан асири фаромӯшхонаи таърих гардад. дар чунин даврони тақдирсоз устод Садриддин Айнӣ вориди саҳнаи пайкори муқаддаси миллӣ шуд. муборизаи ҷасурона ва фаъолияти хиратмандонаи фарҳангиву маънавӣ, идеявӣ, адабӣ ва сиёсиву иҷтимоии ӯ дар асл корномаи бузурги миллӣ ва саҳми шоиста дар таъмини истиқлоли ватан дар оянда буд. бесабаб нест ки устод Садриддин Айнӣ нахустин қаҳрамони тоҷикистони соҳибистиқлол гардид. дар кори муқаддаси таъмини ҳуқуқ ва манфиатҳои таърихии тоҷикон ҳамчунин Абулқосим Лоҳутӣ ва боз як гурӯҳ зиёёни ватанпараст саҳми арзандае доранд. бояд махсус зикр кард ки бо вуҷуди мушкилот ва монеаҳои зиёд гурӯҳи нисбатан хурди шахсиятҳои сиёсӣ ташаккул ёфт ки ба хотири таъмини манфиатҳои тоҷикону Тоҷикистон талоши фаъолона дошт. намояндагони маъруфи ин гурӯҳ Шириншоҳ Шотемур ва Нусратулло Махсум буданд. талоши пайгиронаву ватандӯстонаи ҳамаи онҳо ба таъсиси Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон мусоидати фаъол намуд ки
در سرنوشت تاریخی کشور ما واقعه خیلی مهم می باشد. در نتیجه کوشش و تلاش های نظررس بسیار خادمان دولتی و سیاسی و علمی و فرهنگی تاجیک از جمله نصرت الله مخزوم، شیرینشاه شاه تیمور، عبدالقادر محیدینوف، عبدالرحیم حاجی بایف، چینار اماموف، یحیی افضلی، صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، باباجان غفوروف، میرزا ترسوزاده، ساتیم اولوغزاده و بسیار دیگران حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری به مجرای نوی ترقیات وارد شد. دوشنبه چون پایتخت و مرکز واقعی معموری، سیاسی و اقتصادی و علم و فرهنگ تاجیکستان تبدیل یافت. ما نسل‌های امروزه کوشش و تلاش‌های فرزندان باننگ و ناموس ملت تاجیک از جمله یکی از سیماهای برجسته سیاسی و دولتی ابتدای عصر گذشته نصرت الله مخزوم را که زاده رشت باستانی بوده در قطار نخستین راهبران مملکتمان برای همچون جمهوری تشکل یافتن تاجیکستان خدمت‌های ارزنده کرده است، به طور شایسته قدرشناسی میکنیم. زیرا برای بقا و هستی ملت، احیای دولت، حمایه منفعت‌های ملی، آزادی و عدالت و حقیقت تاریخی خلق تاجیک خدمت نصرت الله مخزوم نیز بسا نظررس است. در وضعیت نهایت حساس و مشکل در صف اولین فرزندان سرسپرده خلق تاجیک و مبارزه برخاستن نصرت الله مخزوم نشانه وطن دوست و وطن پرستی اصیل بودن او می باشد. کوشش و تلاش های او پیش از همه در تشکل جمهوری تاجیکستان معین گردیدن مرز و بوم امروزه آن و شناخت ملت تاجیک بی‌نظیر است. زیرا در آن سالهای حساس و تقدیرساز بدخواهان ملت تاجیک نمیخواستند که خلق ما صاحب جمهوری خود گردد. از این رو نصرت الله مخزوم به حیث یکی از راهبران جمهوری با جسارت فوق‌العاده و شجاعت سیاسی برای تقسیمات عادلانه حدودی معین نمودن شخصیت ملی مردم تاجیک مبارزه برده کوشش نموده بود که تاجیکان همچون یکی از قدیمترین خلقهای آسیای مرکزی و دارای تاریخ و فرهنگ چندین هزار ساله اعتراف و شناخته شود. خدمت و کوشش و جانبازی های همین گونه فرزندان باننگ و ناموس و وطن دوست و وطن پرست ملت تاجیک بود که امروز دولت ما صاحب استقلال گشته است. در تاریخ خودشناسی ملت تاجیک نام چنین فرزندان برومند با حرفهای زرین نوشته شده در خاطر مردم ابدی خواهد ماند. در سالهای در وظیفه رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری فعالیت نمودن نصرت الله مخزوم در تاجیکستان آنقدر کارهای بنیادکاری و سازندگی وسعت یافته بودند که خلق ما 100 سالهای پیشین چنین دیگرگونسازی ها را ندیده بود. پیش از همه تأسیس ساختارهای نوی اداره‌کنی، رشد تمام ساحه ها، بنیاد راه ها، بلند برداشتن سطح معرفت مردم، سازمان دادن مکتب ها و کورس های گوناگون کسب آموزی، جلب زنان به کارهای دولتی و دیگر تدبیرهای مؤثر عملی گشتند. با نام این فرزند صادق ملت یک دوره تام تاریخ خلق تاجیک یک مرحله حساس و سرنوشت ساز و بنیادکاری های عظیم کشورمان ارتباط قوی دارد. نصرت الله مخزوم به معنای تامش جانفدای ملت تاجیک بود. با پاداش خدمت‌های شایسته و تلاش‌های خود بهر احیای دولتداری تاجیکان قربان بی‌عدالتی‌های شاوینیستی و بدخواهان خلق تاجیک گردید. متاسفانه بدخواهان خلق تاجیک با دسیسه و تهمت نصرت الله مخزوم را جسماً از بین بردند و این فاجعه بعد 10 سالها بار دیگر تکرار گردید. در سالهای مقاومت مسلحانه مجسمه او در زادگاهش نابود کرده شد. من اطمینان کامل دارم که اگر نصرت الله مخزوم، منور شاگردایف، محمدالله خالف بر این فرزندان بنیادکار و فدایی ملت بر حیات می بودند، فاجعه جنگ شهروندی به سر خلق ما نمی آمد.
با مقصد برقرار نمودن حقیقت تاریخی ما امروز خدمت‌ها و جانیساری‌های این فرزند وفادار و مبارز و وطنپرست خلق تاجیک را بلند قدر می‌نماییم. با قدرشناسی او ما نام او را نه تنها ابدی می‌گردانیم، بلکه نسل‌های امروز و آینده ملت را به آن هدایت می‌سازیم که آنها پیرو چنین مردان وطنپرست اصیل خلق خود گشته با احساس عمیق خودشناسی ملی برای آبادی و شکوفایی وطن عزیزمان کوشش نمایند. ما امروز به خاطر ابدی گردانیدن نام نیک نصرت الله مخصوم مجسمه او را از نو برقرار کردیم. بگذار نام نیک و کار و پیکار مردانه او که تنها به منفعت ملت تاجیک و دولت تاجیکان بود برای نسل‌های امروز و فردای وطن عزیزمان سبق زندگی و کارنامه او در رشد دولت و ملتمان و برای در عرصه بین المللی بلند برداشتن موقع تاجیکستان نمونه عبرت باشد. چهره‌های ماندگار